Radimo taste test mog Nutella cheesecake-a za koji znam da je predobar. Lelekica ga prvi put probava. Judita, dođi, barem se javi u kadar. Ne voli cheesecake, to je moment. Ne volim cheesecake, ali nadam se da je dobro. 3, 4, sad. Ja ću vam fazan. Nemojte srati piška na reakciju. Ne, samo je dobar, jako je dobar. Ja vidim, ne tako. Nekad osjetim samo cheese. Ne, ja osjetim, Nutella se jako osjeti baš dobar. Ne, tako je dobar. Brutalan je, ne onako aftertaste je Nutella. Da, to mi se sviđa. Osjeća samo cheese, ne osjeća cake. Od 1 do 10 ocjene. Od 1 do 10 moj je 8,5. Dobro. Inka? Čekaj. A meni je cheesecake najdraži kolač, pa sam možda... a meni je 9,8 majke. Da. Moram se ispraviti tvrdje doli dno, to sam se sjetila kad sam napravila, zaboravila sam ubaciti u iko. Inače bude. Vidi se, ali... Varam. Ocjena, mogu reći ovako, ja bih rekla 8. Ok, stroga. Nisam stroga. A ti ko za picu jedeš? Pardon. Moj iko sam zaboravio ubaciti. Daj ocjenu. 8. Ok. 9,8, zapravo 10 je pravljen za mene. Bravo. Mislim da si to se sjeni, hvala Marina. One pojma, nemoj 10 od 10, ja. Uglavnom, ne znam ni kuvat.